Ijen Titian oleh Windu Sanjay. Yan wong ini sampun napa iriki ring wong suling tua tan wenten sane patut baosan malih keledok mana masawang do pisang rasa kaululu sami samar kadi aus ringar pantitiani sapa sira kerika kadi sampun suwe pisan nyandos titiang para irika tuh manah titiang ni kelalu-lalu lintang jejahi tan kadi ring dija iratu melinggi dados nyanto sikian titian napi sane patut waliang titian durung napi manahe kantung neraka ampurayang titian ampurayang titian ampurayang titian ijen titian yening wanta mula sepatuni banggayan jaga dapat titian pemargini sinadia wanta nyandang malih jandosa mangken jua nampak titiang ring iratu ya dia jejehitan kaki iwa